pole trau thla ni khat tho tran ni April Fool kan ti thin kha ni a khovel thuthar kan puang le dona Israel lam mangin bul kan tran leang Israel sipai chuan Hezbollah hel ho tulok pakhat an da thamia mai Israel chuan Gaza be pui an la thlak mek lai le Rafah be pui thlak na an kalpui thutangem tia khovelin an ngai chan mek lain Lebanon a helpol Hezbollah tenen na sa takin anin nuai le mek The Israel Defense Forces chuan nimin khan Hezbollah elite ratuan force chu drone mangin an nuaya helai mun hi Southern Lebanon chimlama ni in heta hian Hezbollah firfia khruai tu pakhat athi ni in an soya he thil thlen nu dar kar khat nuwa helpol Hezbollah lam hian rocket an kap chuak ve le a heta hian Israel sipai pakhat na takin a hliam ve thung Hezbollah sipai ho tu Ismail Ali Al-Zin hi he Israel drone beina hian a boral ni in IDF ta chuan an soya Ismail Ali Al-Zin hi senior commander ni in ratuan anti-tank missile unit ami ani Israel sipai te chuan he Hezbollah sipai ho tu hi an ve renga information rin tlak tak an don nuwa drone mangin an ta ani nimin chol ni khan ni in Hezbollah chimlam kaun 9 muna kara atlan lai chu Israel drone tenan beita a kar chop hian an phin dar veka pui takani IDF tenan choidan chuan Ismail Al-Zin hian Israel teng le sipai motor beidan tu ruam manna siam thina anti-tank missile anti tank ka na missile technology a po Hezbollah ho rin roll ber pakhatani a an ho tu ania Israel teng le sipai motor som chuang beito na amei janglap tu berani ti soin pui soilawin ama awang hian nunna an lo chan wal to bok ratuan ti hi Hezbollah Special Operation Unit ani a Israel beina tura abi kadin anni he thil thlen ma hian Kiryat Shimona era Israel chunga Hezbollah rocket ka awangin Israel sipai pakhat alo hliam to boka he sipai hi hospital en kol tura la kani thil thleng pakhata chuan Lebanon atanga Hezbollah ina drone an ka chhuwa chu Mount Dofa mun zau taka atlani in IDF te chuan an soi hemi chan let na atan hian Israel chuan fighter jet an tir chuaka khaim le rap al thalathai na Hezbollah mun te an be sipai te chuan hola bola mun ma chu artillery mangin an kap bok ni in IDF thu chhuwa chuan atar lang heti lai hian IDF chuan Lebanon chimlama Hezbollah mun dang an be bok ti an soya Mais al-Zabal le Blida a Helpol operative te omna building an be Markaba a rocket ka chuana mun te Kafar kila a observation post te Israel chuan an be hei hi an kap chenwala ni Jabaina Hezbollah building dang chu Israel te chuan an be bok sipai te chuan soin Israel fighter jet chuan Syria lam atranga Israel lampan aerial target erin hel tak drone ni angai chu an kap thla ti an lo soi to bokani Iran thlop Iraq sipai pol hian Gaza Strip a indona kara Israel a drone tam tak an kap to ni in an soya mase atam zok chuan Israel ram rian pel lova Israel Air Defense ten an lo ti chhia ani thil theng pakhata chuan Iliad khopui bula mun pakhat chu drone in a kap structure engemozat ati chhia October ni ria ta tang khan Hezbollah kai hruai sipai te hian ni tin deuh tho ramri bola Israel chimle sipai mun te chu an be thina he pol hian Gaza indona kara Hamas an thlop zia an tilangani tun thlengin ramria in beina hian Israel lamatangin civil mi pariat Lebanon le Israel in beina hian an thi to ni in an soya heba ka hian IDF sipai le reserve somvel an thita a Syria atangin be pui thlak na engemoza ta to bok mi pui sang rualin Israel sarkar an do dalta mi sang tam takin Israel parliament pona nili chung anti government nor an huai hotran cholnit lai khan Jerusalem a Israel parliament pona kongpuya nor huai hotran ni in
mi sang tam takin na tine hu sarkar banan phuta nili chung o tur nor huai hot hi ni min kha ani khatna ani nor huai hot buat sei tu te chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu le a sarkar chu bang turin an nge na Israel chu in thlan pui nei masak phot an phuta an ram hruai tu te chu hostage deal siam tura rem ti turin an ngen October ni saria Gaza mitang mi za som thum te chuatir turin na zokin mi puiten an sarkar an kar ta me kani Israel Parliament pona pung khom hi sarkar do dal na konga nor hoi hot pol Kaplan Force le Brothers in Arms ten an kai hruaya tunkar chung hian Jerusalem a nili chung nor hoi hot le pun khom nei an tumani nor buat sei tu te chuan mi nuai khat chuang he pun khom na hian an tel ni in an soya media te chuan sing chuang fe an ni ti an soi ve bok Parliament pona pung khom hi sarkar do dal na kong an nor hoi hot pol soitong in Kaplan Force le Brothers in Arms kai hruayan ni a tunkar chung hian Jerusalem a nili chung nor hoi hot tumania nimin chol ni khan he nor hoi hot kalpui hi tran ani in thlanna kan momo ani ti in protest na atel pakhat chuan a soya sarkar hian mi puirin na anei lova tin tuna hian mi panga zinga pakhatin sipai na a tholo theina tur dan siaman du ani ti in ultra orthodox community tetana IDF service ngai na thiamna exemption dan siam chungjang an soi chuak nor huai hotu te hian Tel Aviv kongpuya mun engemaw zata tayar chia an hala kong an danga police officer ten lakson sakin nodar antum then khat ero chuan Jerusalem lu na kong khar bula tran mun an khwara police tenen an in nor buka helai mun hi Coach Bridge ante nor huai hotu then khat man an ni thu police te chuan an soi bok he buaina a chhualai hian police te chuan nor huai hotu te nodar nan man ro rang an manga nor huai hotu mi pui te chunga skang quarter tuirim chetak mangin an phu ni in hebrai media te chuan an soi nor huai hot pol te pung khom hian tunkar chung hian Jerusalem pumpuya nili chung rally le activity na yan tuma thotan ni vo in hian IDF chief hlui le defense minister hlui Moshe Yaalon le labor activist Yair Fing tenen even nei turani zanlama rally nei chhun zomani bokanga XMK le Deputy IDF chief hlui Yair Golan baka achung te po anin landona thu an soidon thotan ni hian Prime Minister hlui Ehud Barak hian rally a thu a soidon bokani chol ni zan lam thleng khan nor huai hot tu te chuan Israel Parliament pona puan in za chuang an siam to a he hmuna hian riak lutin nor huai hot na hian anin buat saina sa hle du thlan tur dang kan nei lo Crime Minister kan nei ni in ka hria ti in marlam timrata tanga nor huai hot tu local Devora chuan a bung ruwa puan in a dalu pa in a soya shem hun ra phlak takkar ang kan ni ate puan in an kaina hi Israel Parliament le Foreign Ministry building in kar nei taka ani hloma block nei taka ani ya mi malmut na puan in bula hian nor huai hot tu ten logistic puan in logistic tent lian tak an siam boka hei hi nor huai hot na an mamo da khom na turani Yom Kippur war veteran te ronken teng life size mock up ni po da ani cholni khan nor huai hot te nena thu a soya opposition leader Yair Lapid chuan Netanyahu ta na poimo ber chu anna chel reng ani thu apuan chua hi ni a Prime Minister chu in do nei na ngong mi pui te tran pui ai chuan a tran rol pui pol te hlim taka tir chu angai poimo zo ka ni ti in Yair Lapid chuan Prime Minister apu a office a hian light hi kar khat chung zeta eng to ani ti in Lapid chuan Netanyahu an in do na kara po ultra orthodox ten sipaya an lu an pumpel chhun zom theinan na a thokani ate Russia lam an la ri bur mai boka Putin chuan sipai tam tham taklak belatum le mek chuti la in ral thuama in be na thoma la re theilova mithi an pun bel zel bokani Russia le Ukraine in do na thil thleng poimo then khatte niza sari somruk pasari in do na thil thleng poimo le akai noite hantar rang le zoi te ang
Ukraine marlam bial rang Russia in bei puya thla ko wangin mi pathum man thi Kharkiv mar chak biala chuan Governor Ole Sinahubov chuan kumsom pakomi chu projectile in petrol station aka awangin athi ni in asoi Russian Belgorod region Russia ram chung Belgorod region ram ri chunga Governor Vyacheslav Gladkov chuan ramria kho pakhat bei ani awangin meiche pakhat athi ti asoi hei hi Ukraine bei na ani Ukraine thanglam Lviv biala front line atanga hlataka Russian cruise missile in infrastructure kap chia hei wang hian mi pahnian thi heti lai hian Ukraine Odessa biala mi sang tam tak chen na Russian drone atla kang mei ati chua ka hei wang hian power nei lovin mitam tak an omni in Governor Ole ki parchuan apuang Russia chuan Ukraine energy infrastructure le gas industry te abei zela be pui thlak ani thu Russia chuan apuang Russian Ministry of Defense chuan high precision long range air based weapons le drone man ani thu asoi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan cholni khan Russia na bei nuwa kan invenga kan tuara kan chungril abei dong lova thina hi pumpel thayani ti kan hria ani ati Russia in Ukraine energy infrastructure abei zelo wangin abei na thar bera mi pahnian thi a pakhat chu anram kho thanglam Lviv biala ni in pakhat chu marchak biala ani Lviv fa pui khoina thleng hian building pakhata kap chhia a kang maya chuak zui ni in Governor Maxim Kozatsky chuan asoi Kharkiv biala chuan Governor Ole Sinahubov chuan thlona hmanga bei pui thlak na kumsom pakomi projectile in petrol station aka alawanga athi thu asoya heti lai hian Ukraine Odessa region ami singtel chu Russian drone in energy facility abei awangin power nei lovin an om ni in Governor Ole ki parchuan asoi boka Ukraine rama private electricity operator lian ber D-Tech chuan he thil thleng wang hian in nuai khat sing sariten power an tlacham mek ni in asoi Ukraine Air Force chuan Russia ina drone som pakhat aka chhuah zinga pakwa jan khat chhungin an kap thla ni in an puanga cruise missile som pali Russia ina aka chhuah atangin pakwa an kap thlabok ni in asoi D-Tech chuan an plan paruk zinga panga chu a chhiat to thu an soya an generating capacity za somriat chu an chan to an hlo to ni in Al Jazeera Charles Stafford chuan Ukraine khopui ki fatangin report ape D-Tech hian ram chung mun li a thena mun khat vel electric ape a siam that na po thlasom pariat chung vel zetangai mai thei ni in Stafford chuan asoi Russia hian tun hnayak Ukraine energy infrastructure warzokin an beya mun engemaza ta chiatna athlengani Ukraine Energy Company Centenergo chuan inrin ni khan Kharkiv marchak biala power siamna lian ber zinga mi Zamiv thermal power plant chu Russia na boma wangin a chhevek ni in asoi hemhuna mi noi khat sing ni vel chu power tlak chamna an tok meka hei hi march ni som ni pahnia plan a chiat nu a mi noi sarin electric an nei lo nu ni engamazat nu ani hetiang beina hi Kremlin thu soya chuan Kremlin ngai dana chuan Ukraine Russia ram chung thuk zoka bei puya thlak na phubalak na ania an energy facility le oil installation te Ukraine na abeina awanga Russia phubalak na ani ti in Al Jazeera palai Stafford chuan report Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Easter thucha asoina an ram chu chhel taka om turin a fui tundin hmuna hian Russia firfiak hian kan nun ti chiat atum lo ni le zana om lo ni zan khan voi khat chu rocket le sahid drone te kan mi te thina tura ka chhuak kan muleta ani ati kan invenga kan chela kan chungril tharau chu abei dong lova thina chu pumpel thayani ti kan hria nun hian ne na chang thayani ti in Zelensky chuan mi puite a fui Russia rama chuan cholni khan Czech siam vampire rocket som chu anram ribial Belgorod atlani in Ministry of Defense chuan asoya he thil thleng wang hian meiche pakhata thi ni in Regional Governor Vyacheslav Gladkov chuan asoi ole khati chin kha tuna tana kan puan thei chu ni le ta phot sela video tatle lo ngai chang zel la Ukraine in donate
Russia Ukraine in do na lian chho mek le NATO versus Russia borok al chho mek te chu puan tur tam takalo oma borok lian zo kala in mung ul mai heti lai hian Israel buaina la chu ti mai re chi ni in na lang lo ta US la Israel in kar han chhedeu ni in lang ma sela US chuan tun haya bom sang ni le F-35 som ni panga Israel a transfer thuai ni don thua puang chun zom boka indona to phun tur hriat lok le puan lok thei ani lo wangin a cheber thleng turin an lein buat sei so mai chanchin thar ber turin he channel hi lo ngai chang zel don nia